Shalom, selamat pagi Bapenang nolongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hitang, regapan sigano pari bata bani panulang sogoton martonggo kita. Puji-pujian terima kasih sombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Nadok penjagai hanami bani modom nami saganjang burngina salpuin. Jagai ham homa hanami humbani parmaraan. Jaga ipoham hanami ibagas malas niur. Bani panorangon petuhan, siyaw hanay membuka parguluhan nami, jana makorjaon horja nami sigano pari. Tetap ma ham na menjolom apa pikiran nami, na membubahon parguluhan nami, ase barang aha petongon bapa. Nedopak kon hanami sa ganjang nyarion, tetap ibagas malas nihur, jana maronjolan bani hatamu matong-tong hanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siyang marianan, bani panorang sugot nyarion. Naboy sisihan nami marhitiyon channel YouTube on. Rigapan sigano paribata, bani panorang sugot nyarion. Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, tersurat bani buku Pesalmen 30 ayat 8 kubani ayat sia. Nama kataon sono marulopolop anja marmalas niur doau bani hidup ni urmu ai ikawah kon hamdo hadoyukonku anja iboto hamdo hasosakan di tonduyu seng yondos kon ham au hubagas tangan ni musuh ipajongjong hamdo nahe hubani nalumbang on aima tonggo hapor sayaon ni Daud hubani nebata sanggah mangahap ma iya tongon ibagas parguluhan ni sonaha nebata marhitehon ni hidup nihur ni nadop makawah kon Daud ibagas haduyukon ni na mambotoh takas sonaha hasosakan ni tunduni janah nalag ongga mangondoskon iya hubani tangan ni musuh ni janah ipajongjong do iya tong hubani yanan nalumbang kondisi nasonon isobut jana ipadas perpasalmen hubani nebata alani malas niur ni na luar biasa tumang na ihap kon ni sonai matongon nebata marmudu-mudu kuluh ni manramot kon daging pakon tunduni janah pasirsirhon malas ni hurbani ay maase maningon sonai do hape dihita mapardiate kuluk taon bahasa ciri-ciri ni halak na porsaya ipataridah do ay sadalan tonggo pakon hapor sayaon janah hapor sayaon sadalan pakon tonggo artini ay ibagas hapor sayaon do tetap Daud martonggo janah tonggo ni pe tetap marisihon buah-buah ni hapor sayaon ay mamambahen asigabi marbuah janah saut homa tonggo ni halani ay bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dingat kita ma ibagas sa ganjang nyarion naboy mambahin hitam marulopolop naboy mambahin hitam marmalas nyur ibagas gulut taon padingat-dingat hitam matongtong hidup nihur ni nebata hidup nihur ni nebata na tetap makawah kon kita mapardiate kita anggo isobut makawahkon na mararti doai pataridahkon pasarihonon ni nebata artini ay parduli do nebata at sanggah ibagas haduyukon hita apakah haduyukon ay halanay persoalan si gano pari tapi datang si bagalan ay ma sanggah madabuh kita hubagas dosa halani galit ni hapor sayon ta ibagas situasi nasional pe ikawah kon nebatado kita
ito gudo kita. Asi ulang lalap kita. Ibagas hubang ni pardosaon ta. Lang ipaturut ni bata kita. Lalap ibagas hagalikon ta ay maasi ikawakon ni bata do kita. Marmalas ni hurdo kita. Bani hidup ni hur ni bata. Halani ibotoh ne batado. Sanggah panorang ijama. Mandopak kon hasosakan tong duita. Rado halani parnaboritan namar tahun-tahun. Rado halani masalah horja. Adong dohomani masalah ijuma. Pakon buay opetene na mambahen sosak parton duyonta. Raga be sipata lahu martonggo pe lang tarbahen hita. Tapi situasi nasional pe ibotoh ne batado masa ibagas perguluhan taon. Ase sangga ibotoh ne bata ibagas sasosakan tonduita. Ibere do lumbang niuhur kubata. Ipahapong do na mamburati perguluhan ta. Se sonay do humani ne bata. Songon ne bata paluakon. Mangondingi Raja Daud. Marhitihon ni nalang mangondoskon iya hubani tangan ni musuh. Na ija bari panorang sonari musuh ta imbang ta sa sitong ni. Sedo pitah jolma. Tapi musuh ta natang si bagalan aima. Dosa na totap marhorja. Ito nga tong ni parguluhan. Maningon do hape ni boy ididah kita. Ingko ti dosa do guluk taon. Tapi seng ongga ipaturut ne bata. Seng ongga iondoskon ne bata hita. Ase iya gosibolis guluk taon. Halani ay. Asi boy tetap kita marmalas ni urjana marolo-polo. Maningon dingat kita do ay. Sa sitong ni porini PHP ni terbatas guluh taon. Jana rentando hita. Madabu hubagas dosa jana ikuasai rosuh-rosuh ni dunia on. Tapi iparguguhin ni batado hita. Ase ulang gabeja bulon ni dosa hita. Halani ay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ipasingat marhitihon ni hatani ni bata hubata. Bani panorang sugutan. Maningon tetap do kita. Ibagas tonggo. Jana sangka na martonggo ay. Maningon tetap do kita. Martengir niuhur. Porsaya bani ne bata. Ase. Ibagas tengir nihur ta ay ma. Ibagas na martonggo ay ma. Gabi jupah kita. Songon na sinubut ni Raja Daud. Bahasa. Ne batado na do pajongjong iya bani yanan nalumbang. Sonay matongon ne batato tap. Manahkon guluh taon bani yanan nalumbang. Ibagas pangondongion ni idop ni uhur ni natar sulurin. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami bapa. Ibagas sa ganjang niyarion. Ase tetap mahanami. Makaporsayay jana martengir nihur. Bani bagal ni idop nihurmu. Nadop manggoki parguluhan nami. Ase tetap terbahen hanami. Ibagas sa porsayaon. Lahu mangundoskon guluh nami. Ibagas tonggo. Marpangarapan na mangguluh hubamu. Ase barang ahape tongon Tuhan. Nani horjahon nami. Ibagas tangan nami. Sangga ibagas tonggo main hurcaon hanami. Ibagas tengir dihur main ilahoy hanami. Say jupahan pasu-pasu matong-tong hanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan mana mirapakon tonggo nami. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon tene sanganjang narion. Martambah-tambah mamalas ni hurta. Jana marulop-ulop mahita. Ibagas Tuhan. Na domma
paluah kon hita na domma manramot kon daging pakonton duita ase jupahan yanan nalumbang tongon hita makorjaw na rujat tasigano pare sonay age ibagas na totap pasangap kon gorad ni bata. Shalom.